Lengi kamzang diring lengi la konchosum de inge tongne kare shugyo me teti shwe yin. Anangzo konchosum shegwe de galchimbore, ene konchosum la ene kyapsu chegwe gore. Check refuge in 3 joules. Konchosum la de ene inge tongne da 3 joules zegyo. O sangye la ene inge tongne Buddha zegyo. Chola ene inge tongne Dharma zegyo. Yedun la ene inge tongne Sangha zegyo. Lama la gyabzoje, sansgya la gyabzoje, chola gyabzoje, gendun la gyabzoje, lama la gyabzoje, sansgya la gyabzoje, chola gyabzoje, gendun la gyabzoje, lama la gyabzoje, sansgya la gyabzoje, chola gyabzoje, gendun la gyabzoje. Lama la kyapsuche la de ingi la tene I take refuge in the Guru. Sangye la kyapsuche ene ingi thong la I take refuge in the Buddha. And chula kyapsuche la ingi thong ne I take refuge in the Dharma. Tene segire tene gindun la ene kyapsuche la de I take refuge in the Sangha. Tene segire. The 3 joules, one traditional becomes a Buddhists when they take refuge in the 3 joules. The Buddha is our teacher, the Dharma is the liberating teachings, the Sangha is the monastic community and the followers. Since now la tuche na shui